wauqimasi watejmanta noqanchik tinkunakunchik kay lección de escuela sabática quechua qayllupi, quechua parlaypi. Kay trimestre qusqa ñawpaqman apaspa karqanchik maychus kasan kay estudio libro de Salmosmanta. Kunandia t'ukuychaspa kanchik kay estudiota. Maska kusikuywan noqanchik graciasta qonatiyan Diosninchikta imaraykuchus palabrampi noqanchiktaqa sayqiwarqanchik yuyarichiwarqanchik ichari imayna kanan karqa verdadera adoración. Kay kunandia t'ukuychaspa kanchik tema importantewan chayrayku kasanchik kay repasupi ichari napaykamuykichis sapa uqnikichikta maymantachus qankuna rikumuayku chantapis uyarimuayku ichari kay comentarios urapi qampis churayatiyki mañakuynikita sichus pedido de oración kasan qan qillqarimuy noqayku qusqa equipuykuwan noqayku mañarisayku orasayku chantapis munasqa wauqimasi noqanchik t'ukuychaspa kasanchik kay trimestreta Semana Santapi kasanchik Diosninchikman haywana sonqonchikta leccionninchik niwanchik ahinata qayarinapaq qusqa noqanchik nisun kayta noqanchik kay lección niwanchik Señor ninchikpi suyakuna nispa ari tukuy imapaqpis noqanchik suyakunchik y kay sut'ita willawanchik Diospaq palabran qusqa kicharispa kasun maychus kay nisanta ahinata kay libro de Salmos capítulo 27 versículo 14 nin ahinata Tata Diospi atienekuy kallpachakuy amata qhenakuychu Tata Diospi puni atienekuy suyakuy Señor nikipi kallpachakuspa amata qhenakuspa phiñakuspa o manchikuspa noqanchikta kay libro de Salmos yuyarichiwanchik munasqa wauqimasi kallpachakunata suyanata Diosninchiktataman ari munasqa wauqimasi lección de escuela sabática willawanchik imaynataqa sapa uqninchik waqllasqas kanchis suyanapaq chantapis atienekunapaq nisuman Señor ninchikman kay libro de Salmos capítulo 27 pi noqanchikta sumaqta parlapeawanchik maypitaq niwanchik ichari qankunaqa waqllasqa kaykichis suyakuyman ichapis kay pachapi noqanchikqa kay suyakuyqa asqa llakiyta estrés apamun kawsayninchikman imaraykutaq tiendaman rinchik rantinchik suyanatiyan fila ruwanatiyan chantapis farmaciaman yaykunchik fila ruwanatiyan suyanatiyan o bankuman qanriki qolqesituykita orqo ichari o churaq qolqesituykita bankuman suyanaykitiyan ichari o imata hospitalman rispaqa consultata suyanaykitiyan kay kawsayninchikpiqa ashkata noqanchik suyanchik entonces pacienciawan niwanchik Diospaq palabran noqanchispis suyana paypaq kutimuyninta qan waqllasqa kayki suyanaykita Señor nikita suyanata Diosninchik tatata porque payqa kutimunqa watejmanta si kay hallp'api noqanchis suyanchis chayqa astawan noqanchikqa Diosninchikta tukuy pacienciawan perseveranciawan mana sayk'uspa suyanatiyan promesas ninta chantapis lección de escuela sabática niwanchik imaynata qan kunan tiempo suyasayki Diosninchiktari leesaykichu Bibliaykita waqkunaman predikasaykichu Diospaq palabran munasqa wauqimasi waqllawanchik chayrayku invitasayki qusqa maskanata kay libro de Salmos ichari capítulo 27 maychus parlasawanchik nin ahinata Tata Diosqa k'ancha waqni salva waqniyta Diosninchik k'anchayninchik
chantapis salvay ninchik noqanchispata. Salvación mask'asanchik. Chayrayku Dioswan kuska kawsaynunanchik. Entonces suyana, porque pay waqllawanchik chaypaq. Ñawpaqman taskispa lección de escuela sabática yuyarichillawanchiktaq. Imaynatataq noqanchis wawas hina ichari noqanchis mask'anchik wawasqa mamanchikta. Pikunachus kanchik mamasqa wawitanchik waqaptinqa hap'ikuytawan abrazaspa kay makinchispi calmakunku, tranquilizakunku ichari. Es que mamaq makenqa munakuyniyuq, mamaq makenqa ancha pacienciayuq. Chayrayku wawitaspis brazunchikpiqa puñusanku ichari. Ajinallatataq kay libro de Salmos maychus kasan kay capítulo 131 pi presentan Diosninchik tatata. Mamata hina, tatanchikta hina, maypichus Señor ninchis sapa ninchikta ari. Ganta nogata, mark'aykuwanchik, brazos nimpita, nimpita noganchega, tarinchis paz, tranquilidadta, kuyakuyta, suyakuyta munasqa wawqimasi. Mask'achisaygi, kuska, kicharina Diospaq palabranta, kay libro de Salmos, capítulo 131 pi. Chanta reparaspa kasun, imaynatataq Señor ninchis niwanchik ajinata. Wawahina tata Diospi atienekuspa suyana. Ari, tata Dios sonqoyqa mana hatunchakunchu. Ñawisniykipis nipita pisipaqpis qawanchu. Mana hatuchaq imaspa qhipantachu purini. Nitaq mana ruway atina imaspa qhipantapis. Astawanpis noqaqa ch'inlla kakushani. Ni mamanta llakikuyniyuq. Mamanpa uqllayninpi ñuñusqa wawahina. Ajinata kuska almayqa kasan. Israel suyakuyqa tata Diospi suyakuyay kunampis wiñaypaqpis nispa. Munasqa wawqimasi, imaynata wawita ñuñun ichari mamanmanta chay kikinta noqanchistapis Señor ninchik hap'iykuwanchik, munaykukuwanchik, Diospaq palabranmanta ñuñuchiwanchik, mikhunata quwanchik. Pero imaynatataq mamaqa t'ipin ñuñuta wawamantaqa. Entonces ajinallatataq tiempo kanqa noqanchispi runas wawasninqa Señor ninchik t'piwasun. Aswan sumaq alimentota payqa haywawasun. Dios palabranta quwasun. Mana noqanchik wiñasunmanchu ñuñullawan ichari wiñana tiyan mikhunawan. Chantaqa mikhunchik arrocito, papita, fruta, verdura. Ajinallataq kasan Diospaq palabran noqanchispaq. Dios ninchik t'piwanchik ari, pero kunanqa quwanchik palabranta, profeciasta, chantapis quwanchik bendiciones ninta, quwanchik promesas ninta munasqa wawqimasi, noqanchik wiñanapaq kawsayninchikpaq. Entonces suyana tiyan Señor ninchikpi chay promesasta. Suyana tiyan munasqa wawqimasi kusikuspa, ama phiñakuspaqa, nitaq putisqaqa. Chayta sut'ita noqanchikta k'amiwanchik Diospaq palabran lección de escuela sabática. Ñawpaqman taskirispaqa munasqa wawqimasi parlawanchik maychus suyakuy, samakuy p'unchamanta. Ari, noqanchispi suyana tiyan descansupi, samakuypi, sabadopi, qanchis k'aq p'unchay samakuypi munasqa wawqimasi. Kay libro de Salmos anchatata rikuchiwanchik, imaynatataq noqanchisqa ruwasqas karqanchik. Imaynata Señor crearqa tukuy imata kay pachapi. Ichari mana k'anchayniyuq karqa, pero Diosqa nirqa k'anchay kachun.
Kay libro de Salmos capítulo 92 pi willawanchis sutrita imaynata ruwakurqa kay pacha kay hallpa hinallamantata yuyarichiwanchik noqanchis chay samakuy punchaypi adorana tiyan Señorta suyana tiyan dominguta martesta miércoles tukuy ima llank'aypi kanchik pero yuyarikuna tiyan chay semanapi suyana tiyan tukuy usqay sonqowan noqanchikqa kay samakuy punchayta kay sabadota chaymanta hinata munasqa wawqimasi noqanchispis Diospa justicianta rikuchillawanchikta payqa cheqan altísimo cheqan wiraquchanchik sapa ninchikpata nillawanchikta ahinata ama sorprendekuychischu qankunaqa k'askaykunaykichis tiyan Señorman consagracionta mask'anaykichis tiyan porque día sabadoqa samakuy punchayqa señal kasan qanwan Señornikiwan chay señal saqiwarqanchik kay libro de Salmosta yuyarichiwanchik kay punchaypi ñawpaqman t'ukuychanapaq kay libro de Salmosta niwanchik kusikuywan k'ayaminchaqa qanqa suyay Señornikita k'ayamincha chayamunqa payqa qantaq kusikuy niwanchik munasqa wawqimasi noqanchik tukuy cristianosqa mana noqanchik phutisqa k'umuygusqa junkuhina kasunmanchu kusikuna tiyan alabana tiyan masqa kutista kay libro de Salmos yuyarichiwanchik ichari takiyniwan Señor graciasta gozaq kanta takiyniwan Señor misericordiata mañakuyki chayta yuyarichiwanchik kay punchaypipis kay libro de Salmos capítulo 5 versículo 3 nini qanqa Señor liberawarqayku yuyarichiwayku kaypiqa imaynataqa kay pueblo de Israel chillasqa llaqta karqa llakiymanta qan urqumurqayki chay kikillantata munasqa wawqimasi tukuy chay llaqta masinchikqa takirikurqanku porque esclavitudmanta urqusqa karqanku chantapis chayrayku kay tiempo noqanchik alabana tiyan porque tukuy huchamanta tukuy laya maldicionmanta Señor ninchikqa rescatawanchik mana chayllachu Jesucristo hamurqa noqanchik rayku kawsayninta haywaq wañuq noqanchikqa chay kimsa p'unchaymanqa payqa resucitamurqa entonces chay resurreccionqa noqanchikpaqa esperanza suyakuyniyuq munasqa wawqimasi suyakuyniyuq kana tiyan k'ayamincha aswanasqa bendiciones hamunqa noqanchik kawsay ninchikman entonces t'ukuychaspa kana kayta nispa munasqa wawqimasi libro de Salmos askha yachayniyuq libro de Salmos noqanchikta yuyarichiwarqanchik imaynata alabana tiyan imaynata reconocena tiyan imaynata samakuna tiyan imaynata noqanchik Dios ninchikman glorificacionwan ruwasqanchikwan yuyasqanchikwan ichari yuyarisqanchikwan entonces kay trimestre askha yachaywan noqanchik quedanchik askha yachaywan sonqonchikpi munasqa wawqimasi haych'ana yuyana practicana ichari chay yachaykunaswan noqanchik munasqa wawqimasi tinkunakusun askha sorpresas kasan noqanchispis invitados especiales kanqa kay mosoq trimestrepi qayarikuspa kallanqata el gran conflicto nisan sumaq yachay kanqa lección de escuela sabática ama faltachu noqanchik watekmanta tinkunakunasunta